Gavran. Šta prvo pomislite? Verovatno samo jedna obična crna ptica, zar ne? Pa u srcu jedne kulture baš ta ptica priča jednu neverovatnu priču. Priču punu misterije i, vidjet ćemo, dubokog značenja. Danas ćemo zajedno da zaronimo u te tajne Gavrana u rumunskom folkloru. Sad, ovo naše putovanje, da se razumemo, ne zasniva se na nekim nagađanjama. Ne, naš vodič je, pogledajte ovo, jedan neverovatan tekst iz daleke 1883. godine. Ovo je prava riznica narodnih verovanja. Znači, idemo direktno na izvor da vidimo šta su ljudi tada stvarno mislili, kako su osjećali. I to nas dovodi do ključnog pitanja, onog koje pokreće celu ovu priču. Kako je jedna ptica postala ogledalo svega, ogledalo lepote, pa onda straha, svetosti i na kraju čak i nacionalnog identiteta? Verujte mi, odgovori mogli bi itekako da iznenade. U redu, idemo redom. Počnimo od onog najočiglednijeg, zar ne? Od te njegove duboke, neprobojne crne boje. U rumunskoj kulturi, vidite, ta boja, to nije bila samo boja, nipošto. To je bio ideal. I evo ključne stvari. Zamislite ovo. Reći nekome da ima kosu kao Gavranovo pero. To je bio apsolutno vrhunski kompliment. Znači, ta duboka, sjajna, crna boja, to je bio standard lepote, ideal za kosu, za obrve, bukvalno standard kojem se težilo. Ali naravno, priča nikad nije tako jednostavna. Uvek postoji i ona druga, mračnija strana. Hajde da vidimo sad kako se Gavran pojavljuje u narodnim poslovicama. Tu njegova simbolika postaje, recimo samo znatno zlokobnija. Ova prva, brutalno je direktna, nema tu uvijanja. Gavrani se, skupljaju oko smrti. A preneseno značenje, to je jedna oštra kritika onih pohlepnih ljudi, znate, onih koji se praktično hrane tuđom nesrećom. Idemo dalje. Šta je sa ovim? Zvuk koji Gavran pravi, to njegovo gra. Taj zvuk se direktno povezuje sa nečim grubim, negativnim, tako da je poruka kristalno jasna. Od zlih ljudi, šta drugo očekivati osim loših vesti i nevolja. I za kraj ovog dela imamo ovu poslovicu. Ona savršeno ilustruje onu ideju, znate, svoji na svome, ali u skroz negativnom kontekstu. Govori o tome kako se ljudi sa sličnim lošim namerama međusobno štite. Oni se nikada, ali nikada ne izdaju. I taman kad pomislimo, to je to, shvatili smo Gavrana, s jedne strane lepota, s druge zlo, priča pravi potpuni zaokret. Naš stari izvor iz 19. veka odjednom otkriva jednu sasvim drugačiju ulogu. Mističnu ulogu. Pazite sad, ovo je ključ za sljedeći nivo cele priče. Gavran, nije samo ptica ovog našeg sveta. Ne. U rumunskom folkloru on je nešto mnogo više. On je posrednik. Biće koje, bukvalno hoda po samoj ivici između života i smrti. I evo kako se to manifestuje. U jednoj fantastičnoj legendi iz našeg izvora, car koji umro šalje poruku svom sinu. Ali ne bilo kakvu poruku iz zagrobnog života. I sad pogađate ko je glasnik, zar ne? Naravno, upravo Gavran. On je taj koji nosi to pismo s onog sveta i time potvrđuje tu svoju svetu ulogu mosta između dva sveta. Dobro, hajde da stanemo na trenutak. Znači, do sada smo vidjeli Gavrana kao ideal lepote, pa kao zlokobnog proroka i onda kao svetog glasnika. Potpune suprotnosti, ali verovali ili ne, postoji još jedan posljednji sloj ove priče. I to je onaj sloj koji sve ovo povezuje i daje mu konačni pravi smisao. Znači, posle svega ovoga, posle svih tih kontradiktornih uloga, lepota, zlo, svetost, postavlja se pitanje šta ova ptica na kraju zaista predstavlja. Evo ga. Ovo je direktan citat iz našeg izvora iz 1883. Neka samo odzvoni ovako na rumunskom. Ovo su reči koje donose konačno, i moram reći, potpuno iznenađujuće otkriće, čak i pre nego što ih prevedemo. I evo ga, prevod. Gavran predstavlja znak Vlaške. I da stavimo to u kontekst. Vlaška ili Muntenija jedno je od 3 istorijske kneževine koje su stvorile modernu Rumuniju. Shvatate li značaj ovoga? Gavran sa svom neverovatnom kompleksnošću nije samo neko biće iz priča i legendi, ne.
On je bio zvanični simbol Vlaške, srca onoga što je danas Rumunija. Znači, ova ptica tame, lepote i onostranog bila je simbol samog naroda. I sve ovo nas na kraju ostavlja sa jednim dubokim pitanjem, zar ne? Da li je rumunski narod u Gavranu video, sopstvenu dualnost? S jedne strane lepotu, s druge patnju, ono zemaljsko i ono duhovno, sve u jednoj ptici. Izbor jednog tako kompleksnog bića za nacionalni simbol, to nam govori zaista mnogo. Govori nam o tome kako su videli sebe i svet oko sebe.